Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xuda Azze ve Celle ve şevahane evara ini şevare gaibi şeva meha Recep'i bütünü Müslümanlara mübarek bike. Xuda bütünü Müslümana ji dengasi, ji bela, ji musibeta bide muhafaze kirini. Xuda insanı dertli, derdi an derman jira bişine, insanı sıkıntı da Xuda yardım avan bike. İnsanı deyindar Xuda gücü bide deyni xo ödemiş bike. Bütün insanı sıkıntıyı da Xuda Azze ve Celle bi ismi xo şafi Xuda Azze ve Celle şifa jwara bişine. Xuda Azze ve Celle Kur'an'ı da dibêje mi 12 meh yaratmış kirine de levh-ül mahfuzê da di kitêbê da mi 12 meh rojak mi erd û asîman yaratmış kirine misal jî 12 meh yaratmış kiriye Xuda dibêje Azze ve Celle. Ji van 12 mehê hanê 4 heb mehê wan mi müşerref yaratmış kirine. Meha Zul-Akîdê, meha Zul-Heccê, meha Muharremê, yek jî meha Recepê. Di van meha da di her zaman zulmê nefsa xwe nekin, di van meha da zulmê nefsa xwe nekin. Van meha bi ibadetê bidin derbaskirinê. Kafir ra mücadele bikin toplu halde ew çawa ra mücadele dikin hûn jî wisa ji wan ra mücadele bikin Xuda Azze ve Celle dibêje. Xuda Azze ve Celle ferman dike Kur'anê da kesin hûn bizabin Xuda yardımcı mütteqîne. Kê ji Xwedê bitirse, kê teqwatiya Xwedê bike, Xuda yardımcı wî ye. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe şeva mi'racî we tê çûme mi'racî, ew şev mi cennetê da avek dît, cemek dît, ava wî ji hingiv şirîntir bû, ji berfê sartir bû, ji miskê daha bînlîtir bû. Bîna wî bîna misk û emberê daha zêdetir bû. Hazreti Cebrail sual kir, ava hanê Xuda dixe nesîbê kê. Hazreti Cebrail ji me ra goya Muhammed Xwedê evê dixe nesîbê, evê ku meha Recepê rojî bigire, evê qedrê meha Recepê bigire. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibên bizvirin bal Xuda va, tewbe istiğfar bikin, hevza xwe heramê bikin divê mehan da. Çünkü eva meha Recepê firsendekî pir mezin e, qedrê wî cem Xwedê pir e. Resulullah dibêje meha Recepê meha Xuda ye, meha Şabanê meha pêxember e, meha Remezanê meha ümmeta pêxember e. Beriya dînê İslamê da meha Recepê meha ker û lar jê ra digotin. Temamê însanê beriya me ewanê Yehûdî, Xristiyan ku meha Recepê dihat, şer û dawê xwe dihîştin, digot meha ker û lal hatiye, meha Recepê derkeve, paşê em şer û dawê xwe dewam bikin. Zemanê boş roj qîyametê meriv ser van zemanê xwe boş pir hesret dikişîne. İnsanê mirî wetê ku mervê saq van mehê hanê müşerref, van zemanê hanê müşerref, wetê boş derbas dikin, ewan însanê mirî aha dibêjin. Dibê mêze bike me değer neda wan zemanê xwe boş. Xuda nehmetekî dabû me, Xwedê firsendekî dabû me. Me nekir em niha perîşan bûne. Em ji Xuda rica dikin em dibê xwezil zemanekî du rikat me nimêj bikira Xuda bida me emişanda dünyayê. Mêze bike firsend ketiye destê saxa, sax vê firsenda xwe değerlendirmiş nakin. Lewra gelek însanê pad meha Recepê da nav me da û îro nav me da tunene. Bekî salekê din gelek me xwe negîne vê meha Recepê. Öyleyse firsendekî pir mezin e, tewbe istiğfar bikin, ser tewbe istiğfara xwe bisekirin. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe eğer hûn dixwazin zemanê sekerata mewtê da hûn ji tîbûnê xilas bin. Eger hûn dixwazin hûn ser îmanê biherne huzûra Xuda. Eger hûn dixwazin hûn ji şeytan muhafize bibin, qedrê vê meha hanê pir bigirin. Qedrîgirtina mehê çi çêdibe bi îbadetê çêdibe, bi rojîgirtinê çêdibe, bi selawata çêdibe, bi îbadetê çêdibe qedr. Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye yek vê meha Recepê da yek rokê rojî bigire rizaen lillah Xuda Azze ve Celle, ew însan wetê vefat bike, ew wî halî da Xuda Azze ve Celle ewî dişîne cennetê Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye. Hazreti Ebubekr radiyallahu teala anhu dibe zamanê ku dibe êvara Cum'ê meha Remezanê yani şeva regaîb qendîlê işaret dike. Zamanê du qisma qismekî şevê diçe, çi qas melâiketê asîmana hene tev nazilê erdê dibin. Çi qas melâiketê erdê hene ew jî têne gil Mekkê da top dibin, Ke'be-i Mükerrem da top dibin, Mekka Mükerrem da top dibin.
ملائکت görev avan çiye saf ibadet dikiş Xudara. Zamanı Xuda mezet ki melaket tamam dora Kabe topune tev ibadet dikin. Xuda azze ve celle gazi wan melaketat ke dibe pişti ibadet dikin. Dibe honqa çi istek dikin. Çi istega ve hiye. Melaket tev hevdora ya Rabbi dibe istegame ihtacame evi meha hani kadri evi mehe bigre işe ve şeva cum'i şeva gaybi tevbe istiğfar bike ya Rabbi روجی بگیره یا ربی توی انسانی عفو بکی خدا عز و جل دبی هون شاهد به مجی او عفو کرن او انسانی قدر مهار جبی بگرد مهار جبی دا عبادت بکه توبه استغفار که مجی او عفو کرن پیامبر علیه الصلاه و السلام حدیث کی دا دبی یکو مهار جبی دا یک لا اله الا محمد رسول الله بجه خدای قبول بکه خدای او شیه جنتی دبي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت عایشه روایت کرد به رسول الله علیه الصلاة والسلام دبي وقتی دبي روز قیامت انسان د قیامت دا پر برچی بونه دکشینه اما پیغمبر نتی دا اهل پیغمبر نتی دا ابنا برچی نابن یکشی اوی مها رجبی مها شعبانی مها رمضانی روژی گرته به اوجی برچی نابه ند محشری دا تیبون برشیبون جوان انسان را هیه نجید سکرات ها موتی دا لورا د سکرات ها موتی دا انسان و ساتی دبه اگر بتون بحری دنیای بری قرکاوی انسانی بینی تیبونا و جناچه اما انسان اهل روژی ایک روژی گرتی روژی ها مهار مجبه شعبانی en az merv her mehekis van meyhani her her mehek mersi robigre mersi robigre mersi sünnet citine اوان انسانانا نت سکرات موتی دا نت روا محشری دا اوان انسانانا تینابن بیت المقدس جنك هبیه جنك عابد اوی جنا عابد عبادت کر وقتی دبو مها رجبی داش خورا خسبو عادت her ایوار یانزده جار قل هو الله احد دخان باش رادزا زمانی مها رجبی دهات چکی خوی رن درد خز چکی خوی قدکای خود کر جی سوال دکرن زلاوه کی هبو جی سوال دکر تو چما هات کی دگو انسانه کی زمانی هر جی انسانه کی تشتکی بخوازه ده چکی قدکای خود که چکی قدکای خود که که او انسانا بزن به فقیره او انسانا که رحمه لی بکه تشتکی بده اوا مهانجی مها مغفرت و رحمته از چکی قدکای خود کم از فقیری بار رحمه خدا وامه بکی خدا رحمه لیمد که زمانی نخاش کت مها رجبی دا شکوری خورا وسیعت کرد گوته وان چکی هان را مدفن بکی وان چکی منی قدکای واتی مدفن بکی گوری وی گرت جبو ریا دنیای جبو ناوی دنیای بچکی دن دا دفن کرد حتی خوانا گوری خواه گو از دعوجی تمته چما از وان چکا وا دفن کرم گوری وی هم انسوبی رابو چو قبر کولا مزکت قبری دا تونه دنگک طرف خدا دهات گو ایمه هارجه به روژی بگیره قدر بگه امیا تنها ناهیلن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات